Ev dem û hemû demê we xweş, mêvanên ezîz, dostên qedir bilind. Îro em li vê derê bi bernameyeke bîranînê li pêşberî we ne. Îro em ê li vê derê mamosteyê xwe yê hêja, Mareşalê Ilmê Petrol û Gazê, akademisyen û profesor Nadir Nadirov bibîr bînin. Her wekî tê zanîn, mamoste Nadir Nadirov di serma û seqemeke zivistana 1932 salê de li Nexçîvanê li Kafkasyayê, aliyê Ermenistanê, gundê Qîqaçê hate dinyayê û sala par van rojan de ango bîst û nehê tebaxa 2021 li Almataya Kazakistanê xatirê xwe ji me xwest. Bi rastî jî em tu cara mamosteyê xwe yê hêja, apê xwe yê hêja, elimdar, profesor, akademisyenê xwe yê hêja tu cara ji bîr nakin. Ew ê her dem ji bo me bibe wek findekî, wek mûmekî, wek ronahiyekî û riya me geş bike. Her wekî tê zanîn, mamoste Nadir Nadirov 24 tebaxa 2021 sala par, yanî wekî par do, îro 25 tebaxê ye, 24 tebaxê li Almataya Kazakistanê xatirê xwe ji me xwest. Lê dikarim bibêjim ku ew di dilê me de, di mejiyê me de bi awayeke zindî dijî û her dem jî bijî û hebe. Dol Almataya Kazakistanê bi serpereştiya, bi pêşengiya malbata apê Nadir, bi taybetî jî bi pêşengiya Narin Nadirova û Dr. Barî Nadirov bîranîneke pir hêja, pir maqûl çêbû ku bêtirî 200 kes beşdar bûn. Gelek axaftin hatin kirin. Îro jî em ê li vê derê di bernameya yek saetî de mamostê xwe bibîr bînin. Li ber destê me çend axaftin, çend vîdeo hene ku derbarê mamoste de axivîne. Her wiha li stûdyoyê jî çend mêvanê me hene. Hem wek nas û dostên wî, hem jî ji malbatê. Niha em dixwazin berê xwe bidin stûdyoyê, stûdyoya Berbank TV'ye. Hela em binêrin li ber destê me kurte vîdeoyek heye ji merasîma bîranîna do li Almatayê. Hela em binêrin bernameyeke çawa çêbûye û paşî em careke din li vê derê ne û em ê mêvanê xwe yê stûdyoyê bi we bidin naskirin. Kerem kin. القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي Belê ev dîmen ji salvegera bîranîna ji bo mamoste Nadir Nadirov bû ku do 24 tebaxa 2022yan di yekemîn salvegera bîranîna wefata mamoste Nadirov de li Almatayê hatibûn kişandin. Niha eger rejî derfet û mecalê bide, ez dixwazim
stüdyoya me bibînin çend mêvanê me gelek qedir bilind qedir giran li stüdyoyê dixwazin silavekê bidin wana. Beryar tiştî ji malbata mamoste profesör akademisyen Nadir Nadirov du kesek gelekî hêja îro stüdyoya me amade ne Birêz Narîn Nadirova û doktorê hêja Birêz Barî Nadirov li stüdyoya amade ne û bixêr hatine sersera serçava hatine. Careke din hatina we em mamostê xwe bibîrtînin û dibêjin hezar rehmet gora wî be û em ê tu cara wî ji bîr nekin. Mêvanê me qedirgiran mêvanekî me jî Şêx Remezanê Seîd Şêx Remezan Seîdov Serokê Kurdê Qirgizistanê her wiha Serokê Federasyona Dîasporaya Kurdên Sovyeta berê îro ji Bişkekê beşdarî me dibe. Ew jî gelek caran di hemû şîn û şahiyan de beşdarî dike ku em qedir û qîmeta wî gelekî dizanin. Ew jî bi xêr hatiye sersera serçava hatiye bo bernama me. Mêvanê me kêleka çepê kekê Refîqê Aqubê İbrahîm Mîrzoyev Biraziyê mamoste Kinyazî İbrahîm Mîrzoyev ku mamoste Kinyaz jî pazde bîst roj berê me bîranîna wî pêk anî. Mixabin heyf û mixabin ku her du mamostê me mezin her du akademîsyenê me mezin sala par di nav pazde bîst roja de ji nav me bar kirin xatirê xwe ji me xwestin. Kekê Refîq jî li ser navê Weqfa Kinyazî İbrahîm Mîrzoyev li vê derê amade ye ji bo bîranîna mamoste Nadir Nadirov. Tu jî bi xêr hatî sersera serçava hatî. Mamoste Profesör Doktor Ahmet Özer dost û biraderekî mamoste Nadir Nadirov û Kinyazî İbrahîm ku çend sal berê ez jî li gel wî em li Almataya Qazakistanê qesidî bûn bi hev re ez gelekî şa bûm ku îro mamoste Ahmet Özer bi awayeke zindî rûbirû her du însana jî ji nêz ve nas kir wek qewmê xwe nas kir. Ez xêratineke germ li mamoste Ahmet Özer jî dikim. Tu jî sersera serçava hatî mamoste. Serçavna wila spas. Zor spas. Her wiha mêvanekî me ez eger şaş bim min serrast dikin ez neşaş bim ji Moskowayê beşdar bûye. Kekê ev diye cimo ji malbatê ew jî tu jî sersera serçava hatî bo bernameya bîranîna mamoste Nadir Nadirov. Nizanim em çawa behsa mamosteyê xwe hêja bikin em çi jî bêjin kême bi rastî lê berdestê me çend kurtevîdo hene ku hatine amadekirin her yekî qasî nîv deqeyek û nîv em ê wana pêşkêşî tên û bala we bikin paşî jî em ê mêvanê xwe re behsa mamosteyê xwe hêja bikin lê beriya wan ez dixwazim derbarê mamosteyê xwe de derbarê mamoste profesör akademisyen Nadir Nadirov de çend tişta bêjim. Ya rastî ji nivîsarekê xwe ku min çend sal berê nivîsî bû çend tişta pêşkêşî tên û bala mêvanê stüdyoyê û mêvanê xwe ku niha li ser ekranê xwe godarî û temaşeyê me dikin pêşkêşî wan bikim. Mareşalê Elmê Petrol û Gazê Nadir Nadirov her wekî destpêkê de jî me got di serma û zivistaneke sala 1932 de li qîqaça Nexçîvana Kafkasyayê Ermenistanê hate dinyayê. Bavê wî Keremî Hecî Nadir e jê re Axê Beşka û Kerem Axa digotin. Ew bi xwe birûkî ne. Beşka beşek ji eşîra birûkan e. Bavê wî beşkî ye, diya wî şewlikî ye. Hê gava bavê wî ciwan bûye ji ber zilma Roma reş bar dikin ji dorhêla wanê têne ber çemê Erazê. Xwe li çemê Erazê dixin derbasî hêla Nexçîvanê dibin ku wê gavê di nav sînorên Yekîtiya Sovyeta Sosyalîst de bûye. Li wê derê gundekî beşka ji xwe re ava dikin navê wê qîqaç datînin. Eşîra Qerqa jî ji xwe re gundekî çê dikin. Herçî ji ber zilma Tirkiyê direvin tên wir û ji xwe re gundan ava dikin. Serildana Şex Seîd dest pê dibe hem ew bi xwe dibêje behs dike di nivîsarê de
دبی سردان شیخ سعید دست پید به هم باب من هم آپ زینل دگرن دخنه حبسی دیامنتوی زاروکان گل کرد نتنه جمال باتامه جی ترکیه دراون تینه سوویتی او سال 1925-26 شیخ سعید او شروی شکستی او تک چیه یک جسدما کوچاوی آلی آرازی جی اف تک چونو شکستن بخویه بجا ماموسته نادر هر وکی متبجی دزانن او بخو بحث که کو دما کو تینه سرگون کرن برب آسیا ناوین و ام بیجن سوویتا بری و چولستان قزاقستان و 5 سالی بیه و بخوجید آخافتنا خود دیارت که کو او روش وکی نها تین برچاوی حوجنا که ام بحثا وان روژا بکن لی وکی دجیاناوی دجی ام تف دزانن یعنی چتنایی که چوا دیتیه زحمتیه چوا دیتیه و حتی کو مثلا دستوراویا خوندنه هاتیه داین زور و زحمتیه چواره روبرو مایه و خوندنه خواه موسکوه چوا مثلا بجن هفدیتناوی مالا مصطفى بارزانی چه دبه و پاشی دما کو ودگره و ایدی خوندن و ایدی سال داویه ام بجن 30 سال داویه قزاقستان کار و خباتین کردایتی یک بون آوا کرنا یک بونه و بربانگه ام بحثا وان سردمان ناکن ام هیوید کن کو دبه کو میوان ما بخواه بحث خبردان خود بحثا هنه چون مجارا بکن از دجی براستی نخوازم درش بکم لی ما گوت امی چند ویدیویا بدن لی بریا وان ویدیویا تنه از خوازم جمالبات پرسه که ج ناری خانم و باری دکتر باری را بکن گلو والهیه که چوا دناو مالبات ده چکر تنبونا ماموسته نادیروف دناو برا هبوناوی و نبوناوی ده حسته که چوا جوره چه بو کرم کن Gel spostkum brisalih. Boyma به چوکتی ده تبیرم تمی مرا دگو اونگره سرخو بخافتا یعنی alımdar kingi mesela marif دواسته alım jî pêş dike him jî awata xwe karê xwe de gere timê binêrî analîz bikî te çi kiriye çi nekiriye kingi marif analîz dike pişxwe dinêre ewa tu wexta timê zana ça pêş da şixulê xwe dûzke pêş de herin ewa yek ya راستيجي كاك صالح واقو بشتكو افصالكي يعني جيان راستيجي بريد وجه يا بابا قالكي نصيحات ذكر يعني هيمي جيان ذكر ما وافصالكي كو ما هم ذاكر براستيجي جيان هات غواراندن الصال بري يعني وقتها وصاحب مثل زنديبو وبشتي ناجيان ها قالكي فالا بيا راستيجي يعني جارنا افصاله كده ما وقت فلسفي كما هر فكري يعني چام دكارن جيان خو به ما مستناديرو بردوام بكن يعني كلكي زحمته حتى كو زاروكي مجي او تشتحتنها صاله كده بزو بزحمتك وان تشتي يعني قبول كن يعني لا فهم دكن كو جيان بردوامه وبيوستك تشتي كو ما مستناديرو مرا هشتيه مال باتي خورا ام بيش داخن وزيدا تشتكو كو مرة هيشت يعني دها مزنكن دها بيشتخن وقوتني وي جالك بسبب مالباتي مثلا جالك شروات كر جالك قوتني وي هبون از خازم مثلا ميوان دنجي زيدا بيجن وباش جي ام بخصا ما مستبكن وك باف مثلا شاب مرة خو بريكم ما في اخافتني بدون ميواني خو تاني جارنا اثرنا خو بيجن مثلا جالك جارا وسا از دبیجم سا چاوی مچستر تلفون از دبیجم نه دبکو تلفون وره yani mamoste Nadirov mamoste Kinyas gelo ev hes li bawê jî peyda dibe yani jî mesela derî tu dibêjî vega nihayê derî vebe ji wir bê yani tiştekî sal bawê jî çêbûye Narîn Xan yani jî Doktor Barî kerem kin يعني راستي هلبة تشبيه çünkü روجي
وقتی زاروک له همی دنیا نه بلاف بونه یعنی خاندنی خون له دربای ولاد دکن کازاکستان دکن و وان روزه همو لوی درینه وقتی هم کم بونه مهر دگو مدگو وقتی ما مستا لور بیا مثلا فلان تشتی بگوتا یعنی یه بگوتا هرتم کک سال توجی یعنی تو هرتم میوانی ما بود لمالبات پر بارزانی وقتی کم دگو ما مستا برگ دگو حتی اون کش کم نبن از گلی خو نابجم یعنی دساکنی حتی کن نبی و نبی چرک هم کم بن و دمی آخفتنی خود گو خبردان خود گو گلی خود گو گوش يعني قدار كان أو تشتنا هر بريوان ده بمينه أو تشتنا هر تبريما يعني هر دري أم بندوينا يعني فهم بكي كو مثلا أري دسبكي مثلا ما هكي دم دهاز ده جرام بو يعني هر وقت قوتي هم ما تقول بركي تلفونك بيو تلفونك يعني زحمته يعني راستيجي أو تشتكي بر ناي فكر نكر أمروف بيجا يعني يسخو زحمته يعني بله بله ساعتا خوش وکی وجی گوت راستی جیان اوه جیانه یعنی جیان زور و زحمته لی یا کج مرد بینه اوه کو ام حتی وان کسایتی خو وان نرخین خو وان هجا بونین خو هجا کسین خو هجا تجارش بیر نکن است خوازم میوان مجی هر یکی جوان کرتی بجی دوی واریده فکر خو بیجن مامۆستا شێخ ڕەمەزان سەرۆکی دیاسپۆرا کوردین سۆڤێتا بەرێ وەکی ئەگەر ئون وەکی ئاکادەمیسیەنێک وەکی ئینسانێک وەکی عالمێک بەحسا وەکی کەسێکی کو ئەم بێژن چل ساڵ زێدەترە بەلکی 5 ساڵە ئون یعنی نە ڕوبڕوو بەژی وەک ناس دکن دکارن دەربارەی مامۆستا پرۆفێسۆر ئاکادەمیسیان نادیر نادیرۆڤ دە چی بێژن شکەرەما خۆ هەر یەکی ژوە قاسی دەقەیەک ژی باخوین ji بۆ ku gelek hinek pirsê me dijî hene û hinek vîdeoyê me dijî hene derbarê bîranînê de fermû. Kek sala spas wekî kurtî bêjim zanî însan hene yek wek kek Nadirê Kerem însanê wek Niyazê İbrahîm însanek miletê xwe ve girêdayîne yan jî bi ilm da خباتي مازن كرنا شو خال نادر كريه هرتم اجانو بيجم نادر و اجانو جي لزيده از بيجم خال نادر از كاك سال از خال نادر زاروكتيا خدا ناس دكم اي وان سال اخري جي 15 20 30 سال من لاب نزيك ناس دكر زاني انساني وك خال نادر اونا نوت سالی عمر بکن جی وقتا دچن حیفا انسان همیا پیته اونا 150 سالی جی عمر بکن دیسا جی مروه بیجه حیفا وی میری چیمکی او مرووانا لازمی گل خود بون لازمی ملت بون کرتای های همه پاشه دیسا خبر بدن البته بیرانی من سر سر بیرانی تانی سر بیرانی راسته بیرانینه تا زعفن لی پرسا من اوه بیرانینه که قطش بیراته ناچه تو جارش بیراته ناچه تکاری چاو بحث بکی و سب کرتی کرم که مولا گل جا گوتیه جی از او 1999 ساله هم بونه اندام کنگرا نتوی یا بلچکا جا از خال نادر هم موده که دادمان مباری را خسه کریه او مثلا خوشکاناری نراج مگوتیه از او موده که دادمان بربانگ ساعت 8 هم گره بشونان خورده پشت جوین بوی ساعته ملی نهری دایلی میکرد بربانگ روزا یکی دایلی میکرد گو را به شیخ ام گو دمینن گو درنگه ملی مچارق بکر ملی نهری اوی کنج خوکریه قرابات جوابی تیستی خون حاضره مبانز دو از نیوین یک دوست کم از دعبدان گو پیرانا گینی هر سر چاق بشو از رایم اکی دا جه دست شوشتنه از وقت ملی نری جیمی چه کریه دوست کریه مگو خال نادر تو سرخ مگو نای از قبول نکم چهات تو جی گو امهرن درنگه امچون منان خور مجوین کگر و روش درباز بو روشادن بربانگ جار کنیم دلی میکرد از جار کنیم رابون گو ام جد مینن شیخ زور رابه مبانز دا مجی چه کرد گو هر سر چه بشو مگو نا خال نادر ایزنه نادم سرده جی چه کمرم او جار کنه از دابدم مگو خالو ولی قبول نکم
گفت نه تو شیخی از دکارم حرمت تو شیخی خوب زاب جو توش مچوکتری نه تو شیخی از چوب از به یکی تو وقت بیرناکم اما یک جی که ساله وقتا خسته خانه بود ایدا دو روز مامون یه بیچاره رحمت خودین مجرد تلفن کرد تلفن را کرد دنگی بیستا دنگی نخواشا بود گو شیخ تو زانی از تلفن ها کسی را نکن لیاته از این کار را نکن مگو خاله نادر تمام تر ایدا زیده خبر نادم تو خود عز بکن تو درکت نه همی هف ببینیم من تلفن دانی اما خبردان موی آخریه بود اما تو وقت نایی بیر کرنی بله ساعت تا خوش اف جی ته مانه کو پیوست براستی جی هر یکیش مج علی خو و وان بیرانینا جم خو خوی که و بنویسه پیش روزه ده کو اف بیرانین ما همو ببن کتاب و خو یعنی کسی کی وکی تک امجن چن سازی دتر ویناست که نه هر وکی جناب تجی گوت گلک بیرانین لجموی پاراستینه و هنه هروها اف گوتنا اف میناکا کتدا بمجاره کتن ده سلماندن کو ماموسته نادیرو چقاس مرو وکی به دیسیپلین بیه که سال ببرینه نه تنه دیسیپلین بو انسان که انسان بو مروف که به حرف مزن ناوی بنویسار مروف که حرف زرین بله ساعت تا خوش جبو وان بیرانین خوش ماموسته احمد اوزر جاره کدن تو بخیر تیز بارم ماموسته جه مرسینه بشتار دبه وکی اکادمیسیان و نویسکارک احمد اوزر دکاره چاو بحثا نادیرو بکه یک ددوجی گلو از سا تخمین کم کو ماموسته احمد اوزر خو گله کی بشانس دبینه کو دوان سال داویده با آوه که زندی روبرو کسی وکی مثلا ماموسته نادیرو ماموسته کنیازی ابراهیم جنیز و ناسکر کرم که ماموسته تو چی دبیجی درباره ویکه ده از کرمدار بی گلک سپاس جوارا هوال هوگری بشتاری و برنامه بیه اوانا راجی سلاف حرمت خودشینم جی ترکیه وقت بسا آپ نادر دبه نک تنی قزاکستان قرگزستان آذربایجان چقا سر جهان کرد هبن مرو هبن همو وقت ناوی وی درباز دبه اوانا بر ریزداری وینی دین زمان و بدل جان خوبا خبر دادن چند روز پیشیان ها از استانبول بوم و داری جوینک هبو دیسا بحثا پی نادر بو دیسا گلک حوال هوگر کلوگری بون هنکا قاو ناز نکر بون رو برو اما ناو دنگوی بهیست بون پروفسور نادروف زانیار اکی بلند بو ولد پاریز اکی مزم بو اکادمی کی ایان و نافدار بو و او جبونا ما شرفه که گلک مزم بو از دو تشتا دخوازم بین مزمان یک او وقتی که از چوبم قزاکستانی از تو ام پر چوبون جارا یکمین دا ام کک باری امبرن جی کی ناویوی کوک بازار بو و داری مدینه خدا چند حف گنج و خبر دادن مگو تا ککی باری مگو هر حال ده اوانا کردن که از هرم جمع وانا هنکی خبر دم گو کرم که از چون موان خبر دا وردا و دا من پرس کر مگو از پرسکی و پرسکم گو کرم که مگو و نادر و ناز دکن گو پی ام چان از ناکن ام خلقی وی نگو یعنی خلقی وی داره گنج وی داره بخو ولات پاریزیا وی بخو ولاتی وی دهاتنا ناس کرنه ام خلقی وی نه اما گوتنا گلک من تاثیر کرد یا دنیا جی آپ نادر سر زمان کردی گلک گرینگ دسکنی مرا میناکک گوتو بو من اوا پرتوکی خدا جنویسین دگو işte زمان کردی جعب مروانه وقتی تنبی تکوری
زمان کردی دایکا مروانه وقتی که تو نزانبی تو سوی زمان کردی رومتا مروانه ده وقتی تو نزانی تو به رومتی اما الا کی جبونا کرد ترکیه daha جی گرینگین چونکی به داری اسیمیلاسیون که مزنه تو جی دزانی نه اوان قشاق تزه او خورت می تزه یک شهر باجر انادولیه یک روجلات دا دسکنن گلکی وان کردن اما کردی نزانن لیمگو پکی اپ نادر ون چادکن ده چا زاره خو نبی خو هم کرن گو بنی اترا بیجم گو از نبی خورا ده بیجم از خنجی کرمانجی کردی تو زمانی نزانم روزه که گو از وان را دلیستم اوده دا تلفون کات لموسکو وای مجبوری من برسیو دا موی تلفونه دا جی اوریسی خبر دا گو نبیه که مگو تمه گو کالکو تو چما براده که وی تو اوریسی جی تزانی گو تمه گو مگو ساده وقتی تلفون موسکو وایته از دو چاقی خبردم بیشتی وی انزانم اواجی کفش دکه که او از وقت قزاکستان گریام خلق قزاکستان ولد پارز قزاکستان همو زمان دایی که دزانن و آپ نادر چا گوتیه و که کنیاس لسروی خبات اکادمیک کربون لمیتبا دا دبستان دا داتنا خاندن من اوانا آنین بران نمونه نشان خلقه دکم حتی من چند نمونه بندا belediye reisi gelek velatê ku Kürt tê da dijîn min got aha bana gerek em çêkin zarê xwe em nîşan kin bixûnin û zimanê xwe bîr nekin dirêj nekim tiştekî dinê jî bêjim ser vî ser bîranînê Keremke. apê nadir nexaş bû Sed Korayî em gelek xemgîn bûn wî çaxî min narînê ra telefon vekir min got çane apo gote min نخاشه نخاشخانه دانه مگو مدخواست که از جیرا تلفون کم ایدی وقتی که نخاشه از ونی عاجز نکم گو نه تو جیرا تلفون وکی بلکی بیناوی فربه و daha باش به من چا که شیخ رمضان گوت من جیرا تلفون کر لنخاشخانه دا تلفون وکر گو من دینا خدای اوا تلفونا جه ترکیه جتته من برسیب دا و مخواست که از هنکی مورال بدموی فقط اوی او فرصت ندامن دوی حالی دا اوی مورال دامن یعنی مروه مزنطایی وان لوی داری تی کفشایی هر دری دب دور خو مطلقا رونایی و ودکرن وقتی که تشتک تنباجی مطلقا اوا دیدید دانه هوله مرو جوانا فیض دیگر tabii ki çavata gotiye gerek amana endane bin neçin وقتی اوی سیاحتا من قزاقستان کر من سر کرد قزاقستان پرتوکک نویسی ناوی ویجی گلک ولاتی خود گرن کرد قزاقستان برادا من اوا ایتافی آپ نادر و که کنیاس کر تی داجی دو بشی سروان منویسیه لی اوا تیری نکر آپ نادر حیاتا خو مرا گوت وقتی که ام هف قطیان جی hemen 10 روزا جارکی هفته جارکی به تلفن ام هف را خبر دادا و از رونشتم من سر جیاناوی سروی و سر نمر ملا مصطفى برزانی پیتا هجا گو چا موسکوای هاتنه جم هف من رومانک نویسی صالح جان اوا قدر 700 روپیه بلکه قصدشون دا وقت مساعد به امی خبردن نهاجی زانکویا دحوکی رکتور دحوکی داوود اتروشی اوا من خواست و داره نها کمیسیون اک چکیه او کمیسیون وینی برچه بدکه دخونه اگر میسر ببه امی و رومانه هم کردی هم ترکی هم انگلیزی هم روسی امی چاپ کن او جی سر جیانا اپی نادره و مرا وها گوتو بو اوا نهویت ساله از جیانا خود بیشن اوا او
تکیلیه ortam من ملا مصطفی جی از خلقی را دبیجم لی اوا ev ilişkiye ev mıhrikat da akine ani hole eva gelek tişteki gringe evi gerek tübü bir daviye evji vesiyeta vi merabu inşallah o Portugal derket vakti ko hata hole eme vini li Kurdistan'e li Kazakistan'e li velatı Avrupa'ya bin zaman bona biranina ape nadir em çıbıkın kemasiye em çıbinne zaman yek kemasiye çünkü ev jibona me, jibona Kurdistan'e, jibona Kurda ev ne çırabu, ev avahiv jibu bana me, roj bu, emevini virha yek nahana ev zaret pişmeci ten, emwan ra gereki bejin, bahsa keke kinyas bikin, evana به اثر خو اوان تشتی anne hole zaten iro şunda buna nemir. Yani miriti fizikiye ama be eseri xo nemirin bira civan bihişt be. Xudey rahmet xoli vam ke. Amin. Spas gelek spas Mamusta Ahmed Özer. Ez gelek qadru qiymeteki granbaha dedim xabatê we birastî û ez gelekî xwe serfiraz û serbilind hîs dikim ku yani di çûna me ya Kazakistanê de yani çaku bêjim carna mirov dibe wesîle û ev çûn pêk hat ez gelekî ez xwe jî divê warî de gelekî kêfxweşim û ez carekê din kêfxweş bim ku ev xebata we behs kir li dihokê bêçap kirin û em bi çend zimana bixwînin yani ne tenê Tirkî bi Kurdî jî bi İngilîzî jî bi Rûsî jî saeta we xweş kî derbarê van şexsiyetan de kar û xizmetê bike em ê bejna xwe li berwana hemiya bitewîn û xwe jî divê warî de çi bar bikeve ser milê min ez amade me wek endamekî ku wek ez xwe kurekî wek endamekî ji vê malbatê dibînim ez amade me çi pêwîst be bêm bêkirin ji bo man ji ber ku em çi jî bikin kême berê narîn te dixwast Ez vînî cî bêjim kek salih evê Pirtûkê zaten eva tu bûyî sedemê wî ez wî zaten dinivîsim te ra jî gelek spas dikim xêncî wî min ser apê nadir û kekê kinyas gotar nivîstîn çend hev li Avrupayê jî li Tirkiye jî çap bûn hem İngilîzî hem Tirkî ya sisya jî min ser navê apê nadir û kekê kinyas bîranînek wenê civîneke mezin çêkir lê vê îsalê jî înşallah em ê dîsa çêkin yani wan memleketê bav kalê wî ne wê derê jî herkes benda wan tiştan e em ê dîsa jî wê derê civînekî mezin çêkin înşallah müyesser be hûn jî dostheval jî wê beşdar bin ez wî jî bêjim kêfxweşî bele kêfxweşî ew ji bo civîna wanê ez dikarim bêjim ku narîn jî baş zanibû lê wê çaxê ji ber hinek bernameyê din bernameyê taybet derketibû beşdarî çênebû lê hêviya me ew e ku înşallah bername çê be Mamosta Ahmed gelekî spas rastî jî karekî gelekî mezin ew Pirtûkê we pir bo me mühîm in yani we ser du mamostayê nemir nivîsî û hazir kirin rastî jî we jî got bo bernamaya vanê gelekî mühîm bû mixabin wî çaxê nebû em bejdar bin lê hêvî dikim ku carek hûn dibêjin dîsa yê bibe em ê bi dilekî kêfxweş bi hev re biçine vanê barî welatê me kal û bavê me yani rastî jî pir dixwazin spas dikim narîn herkes tabii Türkiye'de herkes te naz dike ama herkes hew dizane ku tu qîza kek apê nadirî Arî hema qîza wî me rastî jî ez dibêjim na bûka wî ye xanima barî ye yani gelek Kurd gelek nas dost hew zanin tu qîza wî ye yani rast rastî jî qîza wî bûm çimku ez ê başê bîranînê xwe jî bêjim ez bawerim gelekî wê dixwazim bizanibin yani bavê me qet cudatî nedibê digo sê kurê me hene û qîzekî me heye yani rastî jî gelekî hez dikir her digo mira digo qîza min yani bu min rastî jî bavtî kir yani 3 salî zêdetir belkî ji bavê min jî zêdetir ew bavê min bû boyê jî her wisa jî zanin rastî jî wisa ye saeta te xweş be bi rastî ez careke din vê münasebetê ez kêfxweşiya xwe bînim ziman her rast e îro em bêjin li vê derê bernameyeke bîranînê ye dilê me xemgîn e dilê me biêş e lê belê ji ber ku em mamostê xwe bi bîr tînin çaku
زندية النظامية الحفامية ناد چاكو بمرة داخبه چاكو ام قداريا ويدكن جبر في مناسبات تيجي ام سا سرفراز دبن يعني ام بيس سربلند دبن وكسي وكي وجي مثلا جبركم ميفانن و هر يكي جوا جبو ما بيرانينك جما مستا ام سربلنديا ما زيادة دبا ساعتها وتبا خوش از خوازم برسا خو اراسته كاكي رفيق بكم كاكي رفيق برازي ماموستا كنياز إبراهيم وكو أفجي صالة دو بدرجة لكازاكستان هيد دسبيكا هاتنا خود ناف خورتا ده و دناف جواتي ده كارو باري گلك هجا كري دناف جواكي ده مروكي گلكي ناس كري گلكي حس كري براستي جي از بخوشي دبم شاهده بيكي گلك جارا ماموستا كنياز جي بحث كر مثلا ده هر وكي ونزانن ونتف زان ميواني عزيز سال 1000 پشتی هلوشینا سوویتی و ام بجن شرق قرباغ کدنا برا آذری و ارمنیا ده پیک هات گله کرده می مسلمان نتنه گله کرده می مسلمان ام کارم بجن پرانیا یعنی جی ام بجن نزدیک 100 کرده می مسلمان ترکا ارمنستان کرن و چاغه آذریان ارمنستان چون آذربایجان ارمنیان آذربایجانی هاتن ارمنستان کرده مب کوورن يعني ولات كيوانه كو بچونا تنبو مجبور بري خدان سوفيتا بري و بشك جرينجي جبركو صالح 1937 برو بسمامي وان قومي وان بفرمانا ستالين ج ارمنستان و نخچيواني هاتبون سرگون کرن بر آسيا ناوين و جا رابون بري خدان قازاكستاني دوی پیواجوی ده ماموسته کنیاز جی گلک جارا بحث کر از خوازم که رفیق بیجک جبرکو او جی شهاده وان روژایه دماکو شرق قرباغ چه دبه و کرد من نچار دبن مجبور دبن که ترک ارمنستان بکن دوی داره ده رولا ماموسته نادیر افت که ارته رولا وی گلک بر بچاف خویا دبه ماموسته نادیروف داخواست که کرد می ارمنستان زیاده تر بری خو ندن سوویتستان یعنی روسیای ورن قازاکستان ورن ناف ایلو عشیره خو ناف مالباتا خو تو بخوجی یک جوان کسایی شهاده وان رو جایی که رفیق تکاری هنک بحث وان رو جاب کی و گوا اونو هاتن گرماهی ماموسته نادیروف پیشوازی اویش بو کرد می ارمنستان کو پشتی هلوشینا سوویتی پشتی شرق قرباغ درکتن نزیکتی داینک چاوا چه بو yani deriyek çava jware vekir destê xwe çawa dirêjî vekir kerem ke Kêkî salah roz baş berbaş ez niha bi wasta Berbon TV dixwazim serxweşiyê bidim malbata pênadir û barî xwişkarnarînê programê beşdaran rahma Xuda li we însan pênadir însanekî sabû ku bêjin her Kurdî ra şeref danî taybet me Kurdê Sovyeta berê wasiya navîn li pirsata ku te got ser pey Şerê Qarabağê rastî jî sala heştê salê belgeke neşaşin min xwe cara ewlîn pênadir rehmetî min li Ermenistanê neheya Aboviyanê daweta barî û nerînê de nas kir û ew însan min wir dît û navdengê wî berî min bîst ew genç bûn bilindayî bedewiya wî xeberdana wî rabûn niştandayî bera yani wir rojê de ku em bêjim germayekê gelekî heta dilê min de min got yani şikir ku min însanekî terî bîst û min dît pey heştê salê û heştê heşt û nodê salê ku bû Şerê Qarabağê dest pê kir ew çaxê rola Apênadir gelek bû şima însana xwe lê girt Apênadir û digotin nemher Nadirê Kerem li wir yardımcı em bêjin cigirê Cumhurbaşkanî Kunayev bû însanekî bi nav deng însana xwe lê girt hatin veketin Kazakistanê Apênadir herkes qebûl kir navê zaten besî me bû yani ku ekê pirs dikirin û kî ne me digam Kurd in digot Nadir naz dikin erema me jî herkesî digot ku apê me xalê me esa jî û me malbata me jî em bêjin taybet apê Kinyaz Ehmelîbî û çaxê em bêjin Apênadir gotibû kerem kin werên em bira
امی دستک بدن او اپنا پیکنیجی سا پارکر او ام جمالات پیراماتن دکتن کازاکستان و رولا اپ نادر بو سوا مالا باتامجی گلکی با چا بیشم گرم بو براتی که دوستانی که چه بو قامتی که باش چه بو چون هاتن گلکی گرم بو اوی ام بیشن هم و دا سبب وی ازدواج نارینه و باری بو شما کنیاز حمید خود جانسا بوده اپ منی دلال ایرو که پارلمانتر ارمنستانه او اپ منی کنیاز اونا براکی ابون ساجی ام بیشن اپ کنیاز هاتور ابیم شنا چاک هزار نارینه گفت مام کنیاز ساجی چاک باوت نارینه بو ساجی چاک خزوری باری داد اکشه او گرمایی که جورج داد گرمایی که جورج داد که هفرا نیزینگ بون باشه اس دستانه دسته هف وی گله بر سری اندان سر هف دا سر چند سر کلتور ناو ما ده بلند کردن رحم خود هر دو باشی و بیان نکو از بیشم سوا من هایگاف برچاو من و سر من دلیم در نای سال نود یکی سال ماه اپریلی یعنی ماه دودا نود یکی سال ماه دودا مام کنیاز و مال باتم کس نمال بو هر جبه مامسته آذربایجانی بو باکی بو و ما پیمکش کن دبر بون امش گنج مسخوش گنج بوم بابا من کی قلب ریزی در باز کرد وقتی برنا خسته در اولین تلفنی مام نادری کرم کردم مام نادر شب نیوشه ساعت یکی دودا و قط برف و بوز یعنی 45 درجه و چه سرای هبو و متر برف عرضه هبو و باری هلدا بو هاتو خستخانه و مخابن نکارمون خلاص کردن و جواب من باب من و مامستاکی نظره آبی نادر دارم یعنی هاک وشاک بری مالباته مزن مالباته حتی سوی ساکنی هیوا آبی کنیاز و آبی مندنه و گلگی گرم بیشم او بیرانی مرامایه رحم خود لیوه آبی نادر او انسان بو که بیشم میناک ایسان نکارواری گوتنه اوی ناف گلی کرد دنیای دارناس کرنه ایباتی کرده محسوبه بری وی ناوی و مازن بون و هر کسی که مینا دلداد گفت که مثلا ام قوم ببینه یک ناز نکردن نش گفت ام قوم ببینه کاری ببینه خوش ببینه راستیجی انسان ایسا دکارن 3 سال نه بعد 2 سالشون داشتن نمیدونه ل ام گره کی گنجی کم نکامونه ام ریاوان هر نمرا که ایرو مرا میراث شتنه ام گره ریا بردوام کن و نیلن که دیتراتی تکونه ما یعنی ملت مکویرو 30 سالی که سریان دانه سر هفته که هفته باش بون هفته براتیت کردن دوستانیت کردن ایروز گره هم بیا برج ما هر مالباتا اجی و گله ما کازاخستان اجی که و گرمای و یکیتی براتی و نوا ملت نخن الشخص خود بیشم و سوق هر کردیش بیشم که از گله کی شام ما و بختوارم که از اپوخا آبی نادر و آبی کنیاز و یا بیشم هنا رفشانبری باشخان بیشم شیرین علی خان محمود مرات عویس حسین ناری اکادمیسال و گله کسی صد کارم بیشم یوری نبیف رحملی بی ام و اپوخی داشینه اپوخا نادری کرم کنیازی ویم داشینه ام بیا گله تو وقت بیر نکن ام بیا گله قیمت بدن که ام بیا داشینه ام مرا اونا میراث شده رهشتی نکام کنجوانا شکی هلدن ام بکارم و رای بردوام کن سپاس که رفیق گلکی سپاس جبو وان گوتنه تی خوش جبو وان گوتنه تی دلسوزانه براستی یعنی مروف پیدر تخا کتش دل و جان اف گوتن ساعتا تخوش سپاس اسپرا که حالا مبید که بیشم از بر دستیش خواهی میشی از باشا مامستا کی سروکاتیا یکیتیا گلی کازاخستان دیگر سازان از 19 سال حتی 2003 ساله از بر دستی امروز از خوات دیگر خودت کی گنج اکتیویست و از دانیم باشا سروکی باشا آلماتی یعنی باشا چند کلتوره
مور کارت کرد دستوی و از گلت شتاجوی هم بوم رحم خدا لیوا ساعت تخوش رحمه خدا الآبک نادر به الآبک نیاز به او ناوی او همو ناوی کتن گوت یعنی یک بیک رحمه خدا الحمیا به جیوان جنت به هموجیش بوم قدر و قیمت انسانی قدر و قیمتن و باورم یعنی تشتکی کرد جدی سازه که خوب بپرسم نها مثلا تو نهال جی خوی الاوفیسا خوی جی کاری خوی و چندک بره دیسا املور میوانه تبون ساعتا تخوش و مدید کو گلک جبو بیراینا آپی نیاز مدید کو تا ناف کفتو لفتک تو ناف کفتو لفتک چاوا دبوی ناف چرچرانده که چاوا دبوی و هیل و درجی تا بحثا تا مدید کو تا بحثا ما مستن نادرت کرد تا دگو یعنی هم جبو ایرو هم جبو ما مستک نیاز کن لی پیوست هم سبه دوسبا جبو ما مسته نادر بکن جبر کو هر دو براستی جی دو وقت خود دوستایی دابون هف دست خود درجی هف کربون براتی آوان هبو و گرک ام گوتنه خو ندن گوتنه هنه کسا کو ام دوستانی آوانی کو وان 30 سال بری 40 سال بری 50 سال بری آوا کربون ام خورتر و گشتر بکن و باورم نها گاوا کو اشتا پرس بکم از بیجم نها تون اوفیسا خورنشتی لجی خورنشتی جبوتا تشتا هری مازن باورم او کو نها دری وبا هر دو ماموستیم بدستی هف گرتبن ورن در کفن پیشبری تا تبیجی راسته عینی او لیبل نها مثلا پرسا من او امجن جحا او دری وبو و ماموستن نادر جبرکو ام ایرو بیراینا ویدکن ماموستن نادر هات یعنی گوتنا اول کتجره بیجی چیه گوتنا اول zaten benim ta çaka benim saçlara lazım bizim ko spastkum boy kuta evnav dang maraşt ta miras maraşt amiro ko ta minat digren o zaten her roja ki bat cana dahat cana tane dahat her gav cana peki nazar dahat iro raza cion geleki tek şey geleki هر خیر شراد او خیر شری کو اونا کو بیشتر بیان بیشن رز بگرتانا و هر کسی کو جل برگی خون باش خود کرن و ام بیشن خبردانا خو قفتانا خو رامون مشتاندنا خو دعوت قولی بیان دعوت کلی کی شین کلی کی بدنگ به خرا پر در باز دو شینا قولی بیان او شین وقت ولگاریات بو وقت ام بیشن شاد بیشن دو وقت میتینگ کی وان خبردانه وان انسان چاخر جهلدک شاندن جه او حرمت کردن بر سرخ بجرت کردن اتش سایرو تنن مخابن لا قالك تشتكي من نفسك قالك تشتكي من نفسك قالت تشتكي من جيون قالك تكفي جي هات الرحمه اللي بمري جابز من نمر جيون قالك تشي وانا herkes يراونها بزاني ما مستا بيجن مام مني نادر tam جی başka bu graniyayı başka bu bamstakiniz جی başka ona hep yere hep tecid keren و رنج ها فهمت کردن و گلجی و گله کی کیف خواست بون گله کی شاد بون کدو انسانی واقعا مزن گرام بها و استا هفر نیزینگ بون راستا بکی جی هنک نخواستی هب یا نوج دبا نورماله نم چک نورمال هم گله کی 40 میلیون انسان کرد دنیای دیجین جوان 100,000 جی کازاکستان دیجی چک نورماله لی وان تو وقت izin نداد وان شتا izin ندادن yani dışarı dinimiz her zaman av 6 salı amber cam her jin o bu mazınta وان و افسانه کی بک خیلی برچای مرد شده یعنی از اینا نکم که افشینای او بداویا او راشا جره که امروز شیورا ببینن لی خدا بکه که جیان کنه واری تیجی کرنه دا علی هنه خورته ما کچه ما واری تیجی کرنه لی من بگو تا 1000 حیف اون هنکی زوچون هر جی زوچون کارن هنک چند سالاجی بیجانا ام او پاکلین ابیجن او که میکام هنو مازن دبون مجوان هلدان ام تام نگیشت بون belki چند سالش بیجانا که daha ایرو ام مچت نایی ندکشان بوی رو و بری yani بوی کام بیجن ایرو هواتنه یا بیجن یکو بونه امنه کی خوابن مخابن لی دیساید بیشتر خدا رحم خدا وام و که مرا اشتنا او حرمت او نافدنگ او
بینک مجوان هلدانه لام حزب بدن خو اما ریام بردوام کن رحم خود لیوا سپاس کن که ساعت تخوش که رفیق ساعت تخوش گلو امکارنج که رفیق سوز کی وسا بستینن کو که رفیق وکی ام بیژن اندام کی ناسکری الجواکا کرد کازاکستانی ام بیژن اندام کی بربانگی و ام بیژن دی یک ج آوکارو ام بیژن ریوبرن وقفه کنیاز ابراهیم ام کارن و سوز جه بستین کو تجارا نهله وک شخص نهله دو تیرتیب که بنا جواکا ما کردن کازاکستانی از بواسطه bizim بربانگ تیوی و اکی کتا پرساکل دام دا ذاتن سادسات تغازم بيجم دل وجان يعني حتى كومتي ومالباتي وهاد ما هاد مالباتا لشاسك تجمع برسكر از حتى از روجا از نفس دكشينم از ويريدا هيز بدم و بدل وجان ويري از سرخو وجان خو ومال خو كون نهلم كدوتيراتي تكون ملتا ایرو راستش من وقت یکی تیا گله خود قزاقستانی بربانگی دارم من جیگرتیه سروکی من آپ عزیز جو خود جان صاحب داویدا ام گشته نه کلا که نه ام ذاتن جمعم بیا بتون عزیز جو آپ نادر سلام و دوستانی و قامتیان آپ کنیاز را و روشن بیدنه و اونه که ایرو که من تونن منابع آن سرزمان اوكي موسى جمعها ل ام گنج کویرو کام رادبن ایرو یکوت کا روشنبیر نی خواندین یکو مثلا دکارن برای بکن او اساس دادم که از پی تو خبردان پی گلی گوتنا و در بیجم حسوتیا و رافضا اینتریگا ناکبم از یعنی بازار کم که او گرمایا او دوستانیا که هر نمرات مراشتیا او میراسا مراشتنه او کس نکاره خراب که و کس نکاره جین حقی کسی تو نکرد لکه کی لیخم ساعت خوش اف مساج گلکی براستی گرینگ بون ساعت خوش مساعدت ده سروینی از بیرانی کی بیشم ما مست اگر کرد بش کرم خود چون که 8 دقیقه من مانه و چند ویدیو من مانه فرمو تمام نه من وقتی که آپ نادر پرسکر مگو کرد چما بی حالی دانن گو تو زانی چما بی حالی دانن چونکی کرد گو یک بونا خو نکرنه یک حسودی پخیلی دشمن می مزنه وقتا که صلاح الدین ایوبی چما مزن بو چونکی یک بون چیکر بدرخان چا مزن بو یک بون چیکر نوا عشیره مدا نوا مالبتا دا ام چما پچوکمان چونکی او حسودی پخیلی کرنه نوا مدا ام پرچه کرن بوناوی ادبیجم نادرو ستونا آسیا نابین بو کنیاسی ابراهیم جی اصابو کوکاوان کردستان ایدابون بجناوانا قازاکستان ایبو لی دار بریوی و همو دنیای دا گلک مرف بن سیاوی دابون گلک وی میناکیه و örneke جی قازاکستان بینه جی تجی کی مهم دا تلی نشان خست ان örnek پیشیه لقازاکستان آلماتای گره ام چیکن باشه بلاوی دنیای کن سرناوی وانا ساعت خوش ما مستا اگر مالبات چه بخوازه ام خدمت آوان دنه ساعت خوش ام جمیوان خو افدی جمو لیبورین تخوازم بچک درنگی مافی آخافتنه ام ددنه تا ببخشینه ام تخوازم بکورتی تجی درباره ما مستا نادروف ده چند تشتا بیجی پاشی چند ناوی گرینگ هنه از اینها پشتی آخافتنات ناوی وان بیجم و چند ویدیوی واناوی بین سر اکرانی ما پاشی دیسا بلکی ام ساعت برنامه خود 10 دقیقه زیاده بکن هر یکی جوا ام آخافتنات داوی بستین و برنامه خود خلاص کن برای کرم که ماموسته هجا میوان می قدر بلند افدی جمو فرمو خدا نکرمتی اصلاح برش تو جوارا ناظر خالم نبری جمنه هم او باویم کره کراپانه از خالق ناظر ام گلکی ما هم خواتا گل کریه گلکی جه رحمتی از حست کرم مجه او کر حست کرم جی دخوازم تخمه بیرا خود تشتی که کس نزانه لیده ایرو بیجم موسکوی جوینه که مازم بو جوینا کرده بو
گرگره که کرده گشت برا جویا بون محمد امین پنجوین عبدالرحمن دره زبیر ایدار همجی قرصال ده گلک بون و جوینه هم دکتن گو خورده گو از گستین ساکادیمی نوک دا سکنی من گو وره بیرن میوانیم دا همجی شاقی گستین سراچی دا بون گلی کرد بشو کیات کنفرینسی و هم هات نورا از خوازم باری بريمجي لي بديسه حساب که چا مورکی پرمزن هاتی اورا رکتری انگو پیش دا زنگل کرد باشه هات روشتن خبردان گل خبردانی مزن کرن وارا بیجم نوبت دا چند رکتری انستیتوت انیورسیته مسکوی سکنی بون سوا که یا ببینیم که خبرد خواستم به گوتنا خدا نشاندم خال مادر راستی مورکی پر قدر قیمتی یا سویتا برده هبو و دنیای داشتی نوی هبو ناست کرنی فی گازیت کرنی داشتی اوا یک یاد دا چطه که نابرامه وی دا کس نزانه از اوا 1500 سالیا شهر ترکستانی بربانگی هاتن راستی هاتن ام دیدو خالم نه گریو نخبر دا بو نیورو ام هاتن وقت خار نبو جا آلماتانی زانن عبدلی نبو سکرتاری کمپارچ قزاقستانی بو گو نادر گو وقتا که استدوینم از هاو زانم معلوماتا گردید از پاشاخ گل قازاق راشتینم راستی جی حرمتا گل که دگرتن اویج امکه که مزن قازاقستان را کر ویا قازاق شکرینن ملت قازاق دولت قازاق گل کرد را مرا ملبتا یورا راستی جی او علمه مالا ما مالبتا ما یا وقت الله خود نست که وقت سیمبولی که مزن راستی که موری که پر مزن بو جیانه که مزن جی در باز کرد سر گوتنه که همام استه هیچ که ترکیه جمالاتی بارکشاش نبیم دگوت زارتی دا جهالتی دا اگر ما گوتنه که قیری دخسته نا گوتنی مرا دخسته شر گوت هنی تمیز زمانی دایی که خبرد وقتا خیرک شرک دبو مری دمر وقتا دعوتک دبو خارجی خون برازی خون زاری خون نوی خون گرد جوان ده ام بهار بکن میزنگا ساعت نیوه که شیرت کش شام گده بجیم شام گیک ولاتی خاص بکن شام گیک ملتی خاص بکن از سکرتاسیت کارم خلاص کن ساعت تا خوش که عبدی جمو مالت 1000 جرا آوا خودش ترازی به جرا کدن رحمه خودل آب نادر به آب کنیاز به نها دستور و میوان الهجاب دستور و چند کرت ویدول بر دست مهنه گله کی کرتن یعنی بلکی 5-6 دقیقه بردوام بکن است خوازم کو رژی وان ویدیو بینه پیشبری و درباره مامسته نادرov ده چه گوتنه یک جوان خانما یا هجا متا حلیمه عمو یک جوان پروفسور کاظم نادرov برازیوی یک جوان عارف امیر صادقوف خوارزیوی ج چیمکنته کو سرکار دورکی گندکیه یک جوان رشید صدق نادرov درمانساز بخواه ازاجه یعنی درمانساز برازیویه جاسم جعفر دوچند شاگرتوی پاشای مخیط جی پولیسی مالنشین بویه تقاویت یعنی امکلی بویه او جی خوارزیویه و علی ماموچوغلو کو به سالان دبربانگه ده سالن درش دبربانگه ده لگل مامسته نادرov کار کریه بلن ها اموان ویدیو بینن پیشبری و پاشی جی اگر به چند دقیقه بگوتنه و هبن ام برنامه خواه بگوتنه و بقدین سلام و حرمت کرم کن گوداری ام بهفرت تماشه و گوداری بکن ایرو روز بیرانی نادری کرمه
باوی زارم مزنی مالام بو حیفی چو برا رما خودی پیرا با رما خودی پیرا با رما خودی مریض زندی و گشکا با ایرو روزه که هم شایی یک گشک برا بونه نوی ندر کریمی بیچ واقع گشک یادی که داشتی گله که چتنه حیفا یا چو نبال ما بیرا من ناچه زار گشک باب خست کرن قوم زار گشک دوروی بود اویج قوم گشک قوم گله که حست کرد برا رما خودی چونا به برا خودی یه نهار جهال و دست خودی دابونی دا چه بیجم زم رازی مشکش Академик Надиров, Надир Каримович, поистине является отцом казахстанской нефтяной науки. И он впервые в городе Чимкенте создал кафедру химической технологии переработки нефти и газа. Приехал он из-за того, что здесь строился в Чимкенте нефтеперерабатывающий завод, нужны были кадры, и Надир Каримович с Дальнего Востока приехал, чтобы вот открыть кафедру, и кафедру открыл, и создал школу по переработке нефти и газа и нефтехимии. Сегодняшние наши вот работы, сегодняшние наши достижения, которые мы проводим в Южно-Казахстанский государственный университет, Южно-Казахстанский университет Ниязова, это фундамент этим работам заложил академик Надир Каримович. Поэтому память о нем останется в наших сердцах навсегда. حال نادر هوا علمدار دنیای بود. برای گفتم آل اکادمیک، آل خیمیک. اما دیسکید راستیش بیچه آل خیمیک دنیای بود. دنیا گشکی ناسکر که علمدار کردای مزنه. چقدر کتابی دکتن، چقدر ایشانی دکتن. حتی اینها زاره اینستوتا گشک کتابی رو بخونن. که دارید چو گشک از زمان نابویا حتی هر کرد دارن. ده بعد دمره چند دمینه، مرد دمره ناو دمینه. ناو خاله نادر دنیای داد دمینه. حتی بینه چبکی گشنا علمی دخونن. علمی یا دنیا دخونن. لا باشه اوا حتی ساغه ایدله داش ساغه. رام خدا لیدا خدا جبت جای کرد جای نکه. شونا یا جنت به او همه یادی که برای خدا بیا زاره ویدا نبی ویدا هم همی دارن نبی یا نبی چرکه یکی مینا حال نادر دکل آن داره نبی دنیای این بکیجی کردستان گش کجی دو اگدا نبی دنگ نبی دیشان دیجم برای رام خدا خواهی نادر به شونا یا جنت به خدا جوید دنیای که دنیای نکه همه یادی که برای بیا زاره ویدا نبی ویدا أبي من نادر كرم هم صلاة درباست بن رحمة خديلي وإلى جنات و أبي من نادر هم كي جلكو هم كش بندستي ما تربية دا هم هزم بو هم خواندن ما بندستي ما خوانديل دا أبي من نازه ويدني دا ناف دولة النويها ناف عمدار النويها ناف قلقشا دا سروكي قزاقستاني قدری دیگر ایرو ناف کرده مادا چون میتنی استرکه که ما عصمانو بید کرد او بود از حس کم بیجم اولادی بجمعه براگش سلامترن قومی کرده ما جماعت افغانستانی گشکی را ساقی سلامتی دخواجم بیرا پی ما Сегодня, уважаемые наши сотрудники, прошло ровно год, как мы потеряли нашего лидера Надирова Каримовича, нашего академика. Хотелось бы отметить, что заслуги ему огромные перед народом, перед страной. И он очень много сделал для всего мирового развития, чтобы была мировая цивилизация. Именно, чтобы этапы человеческого развития
проходили в довольно кратчайшие сроки. Это благодаря тех развитию технологий, которые он всегда внедрял, апробировал в практику. Надир Каримович, его можно назвать легенда двух веков, 20 и 21 века. У него огромное количество учеников, не только среди курдского народа, среди всех народов. Он всегда ценил во всех народах, во всех поколениях именно умы. Те умы и те, у кого люди, которые есть категория людей, которые стремятся. Кроме этого, хотелось бы отметить, что Надир Каримович всегда любил справедливость, мужественность. Он как к себе жестко относился, так и относился к окружающим. И хотелось бы подчеркнуть со своей стороны, 4 поколения, которые Надир Каримович захватил при жизни, и все 4 поколения являются его учеником. Так давайте будем продолжать и работать, стремиться к тому, чтобы мы были лучше. Он всегда говорил, если курд дворник, он должен быть лучшим дворником. Если он ученый, он должен быть лучшим ученым. Пусть каждый из нас, из курдов, будет в своей сфере, в жизни, в семье лучшим и будет примером подражания. Поэтому всем нам удачи, здоровья, долгих лет жизни и успехов нам в процветании ради будущей нашей исторической возрождения Родины. Спасибо. Халим Надир Карими Хаджи Новик Дангу Ам Гуш Соя переживать дикан هر وقت ابی نویا بیشن نویدیا نرودینه چای گرکی ما قانونه لطفه داردگو человек с мировым именем, а не бира калма, бира касаки ночи. С Надир Каримовичем С Надир Каримовичем я знаком свыше 30 лет. Наше знакомство состоялось еще в 90-м году, когда мы ездили в Москву. Он был очень талантливый, очень такой патриот своего народа, владел многими языками. И хочу закончить словами таким известным поэтом. Мы дружба народа, единством сильны. И это крепим неустанно. Мы люди, не просто люди, мы народ Казахстана. بله گلک سپاس ام سپاسی خو پیشکشی وان میوانن کو دنگ خو جمره شاندنه وک ویدو و به دنگ خو ما مستمع جاره کردن به بیر آنینه ساعت آن خوش ما گفت بو برنامه ما ساعتک به لی ساعتک جی ساعتکی نزدیک 8 دقیقه جی درباس کریه براستی جی نتنه برنامه ام 10 برنامه جی سر ما مستمع نادیروف چکن و هر برنامه ما 10 ساعت جی بدومه اما دیسا جی نکاربن ماموستا نادیروف باش به باشی به تیرا خو ببیر بینن چمکی او تشتی کو ام ببیجن او تشتی کو ام ببیجن چا کو ام ببیجن ماموستا دریایک با بحرک با تشتی کو ام ببیجن بلکی جوی بحر نقطه اک با یعنی جی دلوپک با جبروی که جی بلا وی جاره برنامه ما بوی آوایی با و نها دیسا جی از یک به یک تخوازم هر یکی جواج عالی خوبه درباره ماموسته ده چند گلیا چند گوتنا بیجه و ام وی آوای خاطر خوش و جه همو تماشوان و میوان خوب خوازم بله کرم کم پیشی جبر کن ناو مده تنه خانمه که ام جه نارین خانمه دست پی بکن پاشی دکتر باری و ام مسا ما فی آخافتنه وکی دورا ده برنامه ده چاوکم آخوین ام دیسا و سا آخافتنا خوب دومین کرم کن دنگ بل نا دنگ بله دنگ گلک سپاس که ساق و سپاسی خول تلویزیون بربانگ دکم که این رو برنامه ها حاضر کردن و با گلکا مثلا امکان دا گواه خفتنی بیرانینه باب ما مستند نادیروف سپاسی خو دکم براستی جی نادیروف نمره و هر روز بروز و دهاز ده زانن و چه دسته مته امی نوعی پیش کن و هر تم بیرامه ده مجیمه ده دلمه ده نفتشته که یوسا کنایش بیر کرن گلک سپاس دکم با همو میوان ما ایرو کوی بجدار بون و او بیرانی خو خوش لما دیسا هانین زمان
سپاسی خوات دینم گلک سپاس. اجد خوزم بیجم نادیرов گلکی کرد حزب. چهار پرچه کردستان یا فرق نداره. دلی تمید گود کردستان چیه؟ کردستان چیه؟ از چایم دیگه کردستان چیه؟ ام گره سر بخواد. دگو دیسیپلین ناف کرده اگر یک بوم یا سوسیاجی زمانی کردی زمان دی ام گره پیش دکن. بینیویا از گلکی ایرو شابومه او پروگرام دوینم گلتشتی نودی بیزم مثلا کینگ شیخ دگو چونه او نود 5 سالی بود از بیجم نومیری کینگی دومان او خیصتی با مثلا او گلکی مثلا چه واین مروی عسکری اونا پروگرام وقتی خود گشکی دنیس زمان کینگی چپکن چقا هم مر کینگی دچاوی دنیا کینگی هم چقا یاد کنه بیره خو خاصجی و دنیا شغلی امکی دمینه اف پروگرام اجیریو تشتکی هابیه گلک سپاس ساعت خوش زور سپاس نارین خانو دکتر باری بله شیخ رمضان کرم کزده کک ساله البته برنامه پر کرده لی برنامه 10 ساعت دریش بجی امین کارون همو کار و خبات انسانتی مروباتیا نادره کرم بین نظمان لی از بارم اوا برنامه یه بچه ترادیسیا برنامه بیراینا انسانی وک نادره کرم کنیاز ایبری محمد سلوی بابا یورا نبی همه چکن یه چه ببین از دغازم که احمد اوزار را بیشم سپاس بوی کاری و خواتا و راستی شغلی که پر لازمه جبونا گنج مجبونا زارو که خواتا که مزنه از دغازم که احمد حالی کاری تشتکی نو و را بیشم او نه نویه لی مثلا نای بیره همو کسی هفته سالیا به من هفته سالی بود هفته سالی خالی نادر داتا کرد نه اجیته دا حاضر بوم نواوی اکی دا شاعر که قازاقا شیرک نویسی بو پیشکشی نادر کرم کرد بو شیر اوی کش نای والا نای بیرام من لناب دا چند گوتن بیرام ناچه از هر تم وقتا خبردان چی از دویجم نوا شیراوی داد شکیو بود و 1037 ساله وقتا کرد سرگون کرن نوا کردان نوا درد و کل خدا نوان پینه پاتکی خدا سترک کیجی نظام بود وکی سترک کیجی خوراتینن او سترک نادره کرم بود راستی جی خال نادر سترک بود سترک که مزم بود بلکه امنها مجی خوبا همون نکارن فهم بکن یان اچا بیجم وکی مچه هندا کریه مراستی جمرو وکی گلکی و گلکی مزن هندا کریه نادر کرم شرف و گل کرد بود ناب و دنگ گل کرد بود کرد ثابتا بره ایلام کرد ثابتا بره البته همو کردستان همو سروکی ریبر پارتی کردا کشکا خال نادر ناز دکرن دیته بون یکی مثلا ملا مصطفی برزانی دیده بو لی مرو و جماعت انسان باش و یه خرید وانا نادر کرم به کرد ثابته با گرده دام اما بری همو نامو و شرف و کرد ثابته و از چا بره رفیق گاودنه گو از بختوارم وکی از ایمینا و ابی زمانی نادره کرم که نیازی بریم بی زمانی دا جیانا دکم راستی جوا بختواری که وکی من شخصی من نادره کرم باش ناز دکر پر خبر دا پر لاخردی دکر پر شاد بو چوما بالدا محمز دکر وقتا بریم باری وقتا خبر داده اون دین آقدنه دنگی باری
tam dengi xalin adre. Valla az dengi di bizim dengi bari di bizim hajmedik heve şeref dibêjim. Dixwazim xuşka narînê ra bêjim li te helal be xuşk. Terastî jî bûktî ke esa wê malbatê ra nadrê kerem ra kiriye hemû kes wala hemû kes ez jana difikirîm narînê qîza nadrê kerem yan bûka nadrê kerem. Li te helal be xuşk. و همی را دوازم بیشم سپاس از بارم اوانه یا آخریه همی سیمینارا چکن همی برنامه چکن هم گره روز نوا اکی داشتی گفت روز بیراینا خال نادر داشتی مگفت همی قرقستانی همو اچا ناکا سر نوی فدراسیون دویشم سروکی فدراسیون دویشم همو جمهوریت کرد داشتین هم گره سیمینارا چکن جیانا کنیازی بریم جیانا نادره کرم جیانا یورانا بی جیانا جیانا محمد اسلو بابا قنات کردو گلکن ام جیانا اون گره بینده برچف نشانی گنج و جال خوکن و اونا جویان نمونه هلدن بمین خوشیده و همه را سپاس gelek spas mali ava Mamusta Ahmed Özer kerem ke ولی کرمدار بی صالح جان هناك مرض هنا الروحي خلقي خنن يعني امبيجن Fransız, İngiliz, yani Alman بعرض خو işte به اوان او که خو ناینه ناس کرنی به زانیار خو به صنعتکار خو به مروه مزن تینه ناس کرنی دبیجن işte Sartre'ın memleketi nizam işte kanunun şeyi nizam Kant'ın işte yaşadığı yer yani اوان رحي memleketa او زانیار و او صنعتکار و او اکادمیسیان او نه خباتکار خلق خونن بله ایجا چا که رمضان گو او جمله هيا دنا پرتوکام دانه یعنی هسترک خرابر بون هسترک مزم بو گشتا لبلی از tabii ki دخازم ki تشته başka جوار نکرنه نه از رفیق پیروز دکم اوی وقفت چکرنه سر ناوی آپ کنیاس او گلک تشتکی گرینگه مرزل وانجی هات نبکرنه یه آپ نادرجی یکک کنیاس چی از وقت تزه مرزل چه دکرن از چومه سر هم چومه سر مرزل آپ نادر از باری تفچون هم جی مچو یه یکک کنیاس زیارت کرن هم من شکل وانا اوان ویدیو وان دیتن گلک تشتکی خاص شویه از وانا پیروز دکم رحمه خدای لوام به لیبلی گرکی ام تشتکی دنه بکن چی بکن چوا رمضان جی گوت شیخ رمضان ورن سر وان زانیار خون وان او مروه رح خلق خون سر وانا گرکی تشتی اکادمیک تشتی bilimsel جی بین نهوله چکن مثلا sempozyum ki international çekin yani uluslararası em çekin bira avane dünyayı da wana nazdıkın jahamu velata beştar bin bira nav deng bide em xabate wana و em jiyana wana avan çı çetinayı kişandine ça hatne van roja bira hem zar u zirçe me bizambin hem ji halqe cihane ji bizambin ji ku hatine ku Kurd ça avan riyada derbas bune u emejin ape nadir de ilmi xuda de dünyayı da بناو نشانه همونی بین نهوله که کنیاس علمداره کی سر زمان ناو نشانه اموانا بین نهوله اموانا بین خبردانه اوان پروفسورا دوچنتا یه سنتکارا برا ورن جم جوین ببین پاشه اوان خباتانا جی امتکنه پرتوک برا انگلیزی برا کرمانجی برا روسی چاپ ببین اوزار çünkü 5 sal şunda Hamud ve dünyayı da tınane ye başka ev varın pişti ev başka ev varın gerek ama berdavam bike avan jir riya halkı me akine geç bikin ister kaman zaten geçe Kazakistan jibona diaspora kurda ciki gelek mühime levra merve akine mezin joy deri derketine avan ev kedu emege wana
دنیای و کردستان و خلق خو گرک ام بلاف کن او بارجی سرمله مایا او گرف جی گرف مایا از گل شام جی گرک نارین باری که رفیق و سروک فدراسیون که رمضان işte عزیزه زیو ام مل بنا هاف تو ایشه که ام نقدینن تنیا اف قرنا و ببا قرنا کردا و هستر که ما گرکی هیجی گشمن ریا ما وکری با خود رحمه خو آپ نادر که کنیاس و حمو مریه ما بکه بمن خیر خاشی از گلک ورا رازی ما سپاس سلام و رئیس سپاس مامۆستا ئەحمەد تۆزەر گەلێکی سپاس سەعاتە خۆش خۆت سۆز دابوو و لەوانەیە ئیساڵ ژی بەرنامەیەکە تایبەت گرنگ چێکی لێ ئەو گوتناک و تەگوت سەمپۆزیومێکە ناونەتەوی یعنی وەکی ئەم بێژن جیگرێ رەکتۆرێ ئەنگۆ دەکانێ زانینگەها تۆرۆسێ li Mêrsînê ئەم هێوی dikin ku tu ev kar jî bikeve ser milê te û çi ji desê me bê em ê jî wek alîkar û piştkir li kêleka te ciyê xwe bigirin. Spas saeta te xweş. hay tabii vakti ez vî dibêjim gerek peşiye malbat jî qebûl bike em bêjin barî em bêjin refîk û em başê serbixebitin programekî çêkin û em pêşva bibin. Belê saeta te xweş helbet û seheb bi daxwaz û xwesteka malbatê ez bawer me gelek karûbarê girîng çêbin. Kek sala du gotin ez dixwazim bira pêşim însanê wek Nadirê Kerem Kinyazî İbrahim ew malbat tenê ne xwedanê wan e ewna ne tenê hûn min serox bûne çi dixwazim bêjim tenê heqê malbatê li wira tune ne heqê me gişka li Nadirê Kerem Kinyazî İbrahim li kar û barê wan heye rast e saeta te xweş belê belê kekê Refîq kerema xwe tu jî bi kurtî çend gotina bêje paşî jî kekê evdî cimo bila çend gotina ji me re bêje em got bernama xwe me biqedînin fermo kekê salat bernama me baş derbas dibe rastî jî hata ser ziman ku em saeta ve ji xeroja ve ji xeber din em nikarin wan însana yêran tijî kin û bîranina wan bigîne gelê xwe û temaşawanê me hêja em bêjin îro ez hêja kekê şex got ku ew ne malbatê ne êlên rastî jî wan emrê xesawa êlê de ye em bêjin ku ez me têre têr ne me apê xwe bavê xwe neyîtiye sa jî na barî û narînê ji me re bêjin me re razî bin wana 24 saete ser karê millet û ser çandê kulturê ser nivîsara xwe ser elmê xwe emrê xwe dane û yani îro هی هم هیست که مچین داکیه براستی مچین ما پر هر رو پرانت شون نداد من ندید که یعنی 24 ساعت یعنی لیورپول مسکو اروپا بون یعنی شمکند جنبول یعنی تا ایرو دنیاری سببرن ایوار جیگی دنیبون سر ایشه خوبون من تر ندید ل گل دید اما که آن ایرو های راستی جی اونا ملک ملتن گل خونن الا خونن امی وجه گل که کیف خاشن اساجی ام گل کی ویا بگینه جهالا داجی بگینه حالا خداجی هر کسی دا که راستی جی ام خواهی وان انسان هم بیزن خدای دایمه دا خدای داینک دایمه دا حقی کسی تو نکو وانا ام بیزن به حرمت کن یعنی بغازن یعنی قرن نکارن گله درباز منجی لی ام گره بردوام کن هرگاه نوی امورن گوتنه از واقعش که راضی مه که احمد جانی سر زمان خودش و راضی به اما که و سر هر نمره نای بیر کرنه ام وارا دست واره هم چه بیجن ام حاضرن ام وان سیمفونیا چه بیجن اون کنفرانس رو بیجن کی درد بیجن نکو سوا وانا خو دنی دخول نوشتیه ام بوی که هنر کردن ملت چو ازاره ما کو گنجی ما وانا خورم میناک بگرن و بیجن کو مزنی ما بیتری هبون کو بخونن پیش دارن. تمام خدا لبه خدا شاد بیشم خدا سپاس کنم گشیره به هاتنا و برنامه سوا بیران آب نادر که نادر و گله کی زانی شاد بیشم از رونشتمون نکی دلمیش تجیبو
gelekî baş databîstan de rastî ji her însan şil salê ve axirî ne hev ne cuda nadibin bixwazî nexwazî rastî îro bîranina apê nadir bilê her gav disaj digot ya apê Kenyaz apê nadir bilê hev yêre hev tijît kirin bixwazî nexwazî nikare hev cêyekî jî gelek kese ji xas diyeke jî nebû jî nebe jî îro ew nemirin bimînin selamet xwedê ji we razî be زۆر سپاس سعادەتە خۆش بەلێکێکی ئەودیە جمۆ فەرمووت گوتنێ تەجی بستینە راجع خاله نادر مرکی پر گرام بو پر معقول بو زار بو مزنا مزن بو روشنبیر بو هیچ که شهر رمضان گو نوینیم دوست کرنه براستی مالا خدا وک نورکی پر وکری بو پر میوان هست بو مثلا که روزه دوی پر زکار دیم سیل نموشین استایت سیل نرین شنه خازم مت حلیمه جی راجبون بین مسر زمان بوکا خالق نرینه جی چونکی وانا خدمتا خالم گله کریه خالم جی خدمتا گله خو کریه تی حسابی خوشکا دلال وجه خدمتا گله خون تب خالم نادر ساکریه از وجب رازیمه از برنامه تیوی گله کی رازیمه خدای رحمه خدای آپیک نیاز و همجه و دریج و نوی بابی خو قلوز دکن زیده دکن زاره آپیک نیاز خدای و رازی و باری هنجه ایدی سابقن یه خالم برا والا نوه از بارم اون گشک خورتن هونی نوی خالمن daha زیده نو گل دخن یا دو اگر که مصاده و منو تکی وقت بنامه دا خالم نادر جاری که مرا گوت تبروتون گو ما کک برزانی را گوتیه کک برزانی من در عرضه کی بدامه دا ام کردی سویدی ام خونی بزورا خون به پری خونی آواکن universitet çekin, mekteba çekin وچاقی کک برزانی دوی نادر دوی ول عزی حالی زویه بر 10-15 ساله شون دا امی سروی مسئله بفکرین از استودیو مرج دویجم از باری بری خراج دویجم از شیخ رمضان راج دویجم وان پشتنا گده کی مور بیروخ دنخه مروان پرسا گه کی پیشا سروک ریبری گلی کرد دوینه گلی من نکره ها بلابوی بجی اگر ام دخوازن گلی من اسیمیله نوه گده کی ام وگراندنا ولاتی خون چاک ام 100 ساله جوان داره بلابونه روکی دا جمع نکارم بجرم امی گده هیدی بزرنا ولاتی خو ام نگیجنیش داره من نوی من گده هیدی بزرنا ولاتی خو اوا فکرامنه اوا مطلب خالم نادره از فکرم اوا آرمانجا همو گلی کردی ولات پاریس ویچتی رو خوازن سپاس گذار هیجا سپاس استودیا را زر رازدیمه گلک سپاس بله ما گوتوس و برنامه ما ساعته کی بدومه لی بو ساعته کنی ولی از بخوش برنامه راضی بوم یعنی بکیف خوشی من برنامه حتی دستی مهات مبره و بر اگر قصور که ماسیک جهبه ببخشین لی از گلکی شامه کو ده بیرانینا که ایرو ده یعنی بیرانینا یعنی تبی کو دل مگله کی بشوات جب ایش جی از دیسا وکی دست بکدت بجم سربلندم کو بکسی وکی وره اف برنامه هات تشکرن و سربلندیامنا هری مازن اوه کو از گلکی خوب شانس و بسعود دبینم کو از دستردما کسین وکی آپی نادر و آپی کنیاز ده جیامه و از بوان بومن ناس و دوست و از گلک نزیکی وان بومه و از هر دم جی به نزیکایی سرفراز و سربلند بوم و چیش دستم به حتی جی از جبوان بکم چیجی بکم راستی ام تفجی چیجی بکن جبوان کمه لی اف وک بورجک وک دینکیه سرملمه ساعتا و حمیه خوش میوانن هجا تماشوانن هجا گودارن هجا و میوان می استودیو پرس نارین نادیرووا دکتر باری نادیروف
Şeyh Ramazan Saidov, Profesör Ahmet Özer, Kaki Rafik Akube İbrahim Mirzoyev û Keki Avdiye Cimo saeta xweş ku nîro li vê derê bûn mêvanê me û me mehewl da ku em mamosteyê xwe hêja Nadir Nadirov bibîr bînin. Bi hêviya rojên pêş de di bernameyên din de em carekê din bên pêşberî hev. Saeta we xweş, hemû bimînin xêr û xweşiyê de dem baş û şev baş. Dem.